Ko te mate peka hau ririki, he mate e kitea whānuitia ana, he mate tino hopu hopu nei hoki. He rite tonu te pā mai a te mate peka hau ririki ki ngā pēpi kaore anō kia tai atu ki te kotahi tau te pakike. He rite tonu te timatanga o te mate peka hau ririki ki te maremare noa. Ko ngā pēpi kua pāngia mai e te mate peka hau ririki, ka mare, ka kaha ake ka tere ake hoki te he he, ka hoi hoi te he he, ka kiri ka pea. Ka noho pea ngā tohu mate mo ētahi rā. I te nuinga o te wā, ko te mate peka hau ririki he māwiwi māma. Ko te matapai ka piki katoa te ora o tō pēpi. Ko ētahi pēpi, me haere pea ki te hohipera, ki te hihia haora rātau. Ki te kore rānei rātau e tāia te whāngai atu. Kia ko huki huki tō toronga atu ki tētahi ngaio hauora, mēnā, kāore anō kia tai atu ki te toru marama te pakeke o tō pēpi te rānei. E tere ana te he he, kua hoi hoi te he he, ka ua ua ake rānei te he he o tō pēpi te rānei. E māwiwi ana te āhua o tō pēpi te rānei. E kai ana tō pēpi kia iti iho i te haurua o ana kai Māori te rānei. E ruaki ana tō pēpi. Mēnā he awangawanga āu, wai atu ki Healthline ki kore waru kore kore, ono tahi tahi, tahi tahi ono, hoki atu rānei ki tētahi ngaio hauora. Wai atu ki ko tahi, tahi tahi, mēnā, he kikorangi te taha o te waha o tō pēpi te rānei. Kai te he manawa tō pēpi te rānei, he ua ua te whakaoho i tō pēpi te rānei, e pī tawi tawi tō pēpi.